Kanti ke abantu baphawule ngenqaku lethu langaphambili elimasikizi lesithyolo sokubulawa kwabantwana abane ngumama wabo eNgcobo kwikhasi lethu leWhatsApp. Ngoku umthetho mawumtshutshise ngoku makafunyanwe enetyala kwaye abolele ejele kungathiwa uzayohlolwa ingqondo uphazamisekile. Umuntu ophazamisekileyo akabulali bantu. Fundi qhakanqa. Mama bulala abantwana kubane ngehamile bengenza kanto bengenatyala. Makathothoze ke. Makathothoze into yenzileyo. Kaloku buhlungu kakhulu. Mayiphele ke lento umuntu iminyaka mayihambe concurrently. Umuntu makagotye iminyaka ngomntana ngamnye. Umthetho mawudlale indima yawo. Ayikho into ezakwenziwa ibuhlungu sithi dudu emndenini nakusapho lwabantwana ubaba wengane kuyo yonke ifamilies ezithintekayo nomphakathi wonke uphelele. Izindaba ezibuhlungu ezi kodwa engase before icourt iqhubeleke nokumthutshisa akajongwe ingqondo leyo uba unjani apha engqondweni ngoba isenziwe sisona ingakumbe xa sisuka ngasemntwini ongumama sifana. Abantu abadile ne-anger management, abantu uma banengcindezi nokhwantalala abazami ukuthi nabakhulume nabantu abasondele nabo, abafundisi noma omakhelwane ababathembayo, ngoba lento lenokubulala ingane ayibuyiseli ngalutho. Kumanje uzoboshwa ebhadle ejele bese yayisola. Besicela urhulumente azeka amjonge uba kanazo into ekuthiwa ngoma-depression, kodwa kanti i-depression izifihlile kusisi yamdala uba makabulale inzala yakhe. Into ayenzile lesigameko asenzile sibi sengathi nje engagqunywa nje ejele angaphinda aphume, ngoba lokho akwenzile ukukhombisa ubulwane nanoma kuthiwa isimo besinjani kodwa bengamela yenze lento ayenzile.